Mamaya ta intro na. Kastigan. Maraming salamat, Archie Lorenzo, kumpad. Tanagsaway, apintas mo, awan, umaspi. Numaranyagan, talumabaga, apingti. Anak kay tampukan, kakalid mo akas labituin. Aglalong tumamdag ka iti at sa pawen no mali. No binyem dayta bibig mo sa kaunisip. Agparang agabus dayta kas marfil ang ngipin. Daegan meta buok mo pangululutin. Kentucky day mo akas pun lalayaw iti mali. Woo! Awan ngatan day kas kenta anabukele. Api raburan ti Diyos, apo ngayon ka taaspi. Ito bugurang laaminen at alugadi. Kauray luwag misuot ka, napintas kan tulae. Happy watching Irene Natividad Kakal. Regards to Ate Nena Kakal. Uy, kumusta kayo dito na Hawaii? Carolina Daya. Hello, manang ko. Biyak ken bilin sam ito'y kararwa. Nasuri at nenaw sampagita ana pusatsat. Sikaawan sa bali tinggarit aliw-liwag dito'y lubong. Ingganat tungpal to'y biyan ay ayaten ka ngepsika kaniya saan. Bardare pepenta ngem dinaksamet kakapnekan ngem muray nukas ka di kantun pagin sasanan at papanbiyag ko. Ingganat Ayan! Hello, cousin Emax, NMAX. Happy watching to you. Nuduwa-duwa empay laeng tipekes ni ayan. Nalawaglaw na yen naulpit mugen ranggas. Alaman biyak sa di pamuspusan. Tapnon mabalingkan alipaten iunas. Lipaten kan tunwen nyemadaak tungjay tanen. Brian, bagim. Genuitan. Saan ba? Sana mabalinen ay item niyaya. Alagi na pagtugin yan damay siksikan pinap ay ayatin.
you, Ate Joy Gelasio. Hello, Ma'am Joy! Itisong dunia apas pasam ite yurit nanigas arag ragsake tadayta lungay mo kanasamit na isip isudat mong ipaneknek iti naputput mo awe bituin yaksapa murmuray tuy puso yet nagmukading ala day taranian mo siksikalaeng diyak ko tirag-ragsak ko ang lunem tuy ayat ko ken karayo anan sa kaupyat ko ipangag nakadmeten kadagi to'y gaun-unoy ko ken kaanasaen tangayin kariken ka adi kantun alilawen biyak kunto digudasen mo siya tuken ka diagisi biyak kunto digudasen mo siya tuken ka diagisi Alat agising. Tsaka mo, naulit kay Lucano, agising. Uy. Ayan, Okay, yes, Uncle. Continue the katkata. the music.